Akiaria gicigo-ini kia ubunge gia Kamukunji, mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi ni atitirithetie ati ngwataniro ya Kenya Kwanza kuneana maratathi mayo ma uiguano wa ciama iria cimiumbite umuthi ta uria kwagathikirwo kiwatho, akiuga manyitanire ta ciama nyingi mugaro na uiguano wa ngwataniro ya Azimio la Umoja ta kiama kimwe. Sisi hatuendi kama coalition party, sisi tunaenda kama coalition of parties. Kwa hivyo deadline yetu ni tarehe 9 mwezi wa Mei, ndio tutaweka makaratasi yetu ya mwisho. Mwaka huu siasa ni tofauti, kwa sababu tumeamua hata kama tuko ndani ya vyama, tunaelezea watu kwanza chagua kiongozi kabla ya kuingia kwa chama. Uge wa Mudavadi ukiterere kiama kia UDA kirorete ithurano-ini cia wamũrani tariki 14 kiumia giukite, haho kuria ahũrani githio na mbere icigo-ini itiganite cia bũrũri. Ihinda-inĩ o rĩu Mudavadi nĩ okĩrĩire rũhonge rwa wathani akiuga nĩ rũgayũkanu na makĩria, akĩrongoreria thama ya spika wa bunge ya kĩbũrũri Justin Muturi ũrĩa augĩte President Kenyatta nĩ aremetwo kũiguithania bũrũri. Hii executive ni Uhuru Kenyatta, na hiyo executive Uhuru Kenyatta amepotea upande huu na deputy president wake ameenda upande huu, yuko kwa Kenya Kwanza. Kwa hivyo executive pia imesambaratika. Sasa wewe unafanya nini kwa Azimio? Bukirira kuri ruhonge rwa wathani no itemanitio ni muhuri biacara Wanjigi uria ugite guthondekwo kwa ngwataniro cia kiuteti nikio kihumo kia uteti wa ukabira uko ningi akiuga thirikari ya ihinda riri ndikoretwo ikigiririka. They are signing agreements with tribal Wagogo. Where are the wananchi of Kenya in these agreements? Where are the issues of the 99% of Kenyans who are nowhere? It's just tribal conglomerates of people doing transactional politics at the behest of their communities. Akirongoreria tafarira cia thirikari, Wanjigi augite ungumania tafarira-ini ici niguo utumite garama ya muturire yabatire makiria. We have an economy that is battered. An economy and a government that you have seen this week in their budget that is literally bankrupt. That is the result of Jubilee government. Ihinda-inĩ o rĩu no ugite ndarenyenya mito-inĩ yake ya president. Kaunti-ini ya Nakuru teti wake makia UDA no thiete na mbere gucaca, riu mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara na Senator Susan Kihika magiukanira iguru wa uramati wa mĩhang'o ya kiama makiria kimera-ini giki kia wamũrani, ndũgamano ĩrĩa riu MCAs morĩtie mũnini wa President William Ruto aigĩrĩre. Hii vita ya kupigana ati kidogo, mama anapigana na mama. Hata sasa tutakuwa na unajua hapa Nakuru senator atakuwa inaonekana senator atakuwa mama, governor atakuwa mama, wabunge wengi watakuwa. Kwa nini wa mama mpigane na mnasema tuwauge mkono? Wacheni vita. Inaweza kutuletea wasiwasi nyingi sana, kwa sababu sisi hatutaki hiyo vita. Kwa hivyo ndio tunamwambia angalia hizo vita aziondolee kwa haraka sana before nomination. Girifotera Kameme TV retorekwa ni Mwaura wa Ndung'u.